Inisio tala tuli loa, o le palo tala tu malo sa fata, le o mai atu. Wa toi fo ia ile fionga tu ia pua fuatongi le toa. E toi faa umala na 5 tau sangal pale mene. Ina ua le mawhai e suia to alua na o lato tau vā. O le ali ima le tamaitai. O na fau ese maili no fua maili a fo itamali o le tu malo, ai o le fio angova ye e. Peitai, o le tu malo le nei o sa fata lua, o mai le taimi o la na palo tala ititi. Ai olo o angia pea, e le ngata ofso ta inga tele vavambe ai o lumo le pale, me nel faa talunanga manino, o le faa soaino o le se fulu miliona tala mo tangata o le itu malo. E pe ona toe faa te paa i lau faa fonga, i le neitai au i se tasi o felaflafo inga i le mota i se taimi e le ima mawatu. Ona le malamalama, e le itu faina, o le wala umartala le tupe le itu faina lava, o le si mea, o le tūlanga lena fia pasili to leua ta ua le mele yasi wale no ta ua o leu manino sa no fianga le fonta le te vai peina sa ronga o laua kufa wai ko kongo penga kami tkau yo alo se soa na mama mai la laua va solo kufa le kupe o mai uma te tanga inga uma msafaka o leu mautu le le malo o kele no para men ko pisa e for kupe sa faka le ko fia o ya ya Leo ya sa faka ia le fionga le di fai pule leo fa ma va ngai ya le fela fena pa lo tele tito malia fa kasi ai ma le tu malo sa fata o makwa ka o ko lang kong fo fanga o mal va mal malo il kupela wala ni ko pisa ia ti le o ma fai ya o fo fai fon ya o fai se ma o fo ga ka lo pa o livo se la o tanga o sa me ia fa pia ale mene no ila fam talanga o le tupelea o sa no anga le mai ngele malong sila nga fio mai la con fail tio pa uro kupe mo sa mo le o folo me si ale mene le fa tuai a fa mo si ko mo sa mo ato a wale va ngoko ko to water sa ali a fenore su yo fa la todo kala ku ali a fenore su yo fa todo musalo la to lo tu la mai le lo tu la ya tu tai il malo e fai masu il minsta al mea le te le tato pisa le so no le malmalama a ta un tangata siri na pisa le tupela sa fata runa Facebook o le alam fonta e o le pula na fai o le se kope o fa ngase ser fas le kope e na sa no le fionga le minsta o nei le so o la va to il tupe to no bank account a va se unga fo le telefono ya fui ma na va nga Malala isala no tau fa so si sila to pene. La fa pene mal spotlight le ba in New Zealand. Pola tato me fa tu pene pe sa on fa so tu. Na a vela va no ya sa fata. E matua ilo le ia sao tangata tonu e alu ia tu. E la fai. A fai e sala le umi. O au le minister foreign affairs le o o mana ma fono va vasa manaya yo aso volengo walo ke ka oko o very fast coin o le me pito siri na mata no vale o va vasa o el matai sa ma ye sila ilo to no this is just the beginning e ele suru miliona le na matu first payment installment payment ala faterno le sa no le yonga ele minister fito tan wan tau pu e fatela no family ona si umula towi ala wa mai ala nga iluma malia si man ta fayo na un foreign affairs mal malo New Zealand ai failas la yainga ma fuanga ola me faile vale e to ebese pe tu wayo o fa manu yanga le fa solo tele no anga ide va malo ale wa sa no nei to paulo tupe io na fento tel no mal malo New Zealand e na tu portato vesi le fa fonga mai la tu no fondo o le upo e batu nei malo e o sai mai su fa ta tolo le tali malo o le upo na ya o le upo e batu ya te o le minister foreign affairs that's what's goes ai lo fina mai o to le se tu pe to mo vai le o to malo si menna o le malo le tele no il malo New Zealand fa sa foi nei laksen o le upo honna na mafai lai fa solo ternoanga temini nei la o fa to no lo ia siria na naf ye in ba mo oi in mele fa ternoanga ta upula a fai to fa wa le
ai o le mele tano i mea tustusia me alo ia Malia lalo finangalo le watani na malo. wa le siranga lo fiong o le wa ile pepa le tu a fe mo e silpa sa ngomel miska e ile undertaking ne va pe sangi tangata a sangi roa ele ko mo se kupi ele ko yesi ta sanga lo na a fa ile ia le a fa ia wa me ile o mai e sili fa no mai tulanga le o le o tonu na le tu po ni ta to besi o le to wo fa mala na i mai na me fa sangi ka ka ia ngi ko mo se kupi. That's not the process. Atiel mtanga luenga la el foreign affairs e ola to fa wa tara no nga po fe fa yai ele tu mama ina le ngoto le vale ani sila I ai sa tau sanga le mele ele tu mama ina ma la ma to va idi le yai ila to si sio manga ma la to yai le to mai me uma le tu watu e malta to lo yesiri o e va ai me pito siri no le lei mo le tunu ato nga mena le fa mai fa pe fa o so ka sengi re ko mo se kupe mena le tu po nel fenumi ya yo tato me Le se fulu miliona tala sa fata e se mail fa monianga o si umu. Ona wa fianga lava o lato fo I tu malo mai le masu su e New Zealand. Le na ngoto ma fiail ngā tai fale o nai tu malo. Tala nai o VAIFANUA le fiafi o le asongfua mai lau Samoa Entertainment TV ya pia. Elena atupe se mafuanga e o ai tangata e asiasi no fuanga o tau siai whanau sa waina Samoa, le Campus of Hope i tōna I mato. O le asana filena mōli mawina ilwa senga o whanawa o ngā mai Vanuatu, o a o ngai I le University o Aul Pasifika I Alafua, le USB Vanuatu Student Association. O le nganga o le whaivi I ngā whaatasi li sa pāti ma whanau o I le tō manga moe popo ngā tia lena mōli mawinai. Ele ngata o le lotu, ai o le ai whaatasi li tō na I sao whawha I lunga o le fola, ma tamaiti wha soa ma vi ia le nganga o le alofa. Ai o foa I o tau mawha o le taimi. Ma wha awawa I lava I lato wha evangalia o pese pisenga matala talanga. Ma watu ai fo il wha amanuia a le pulenga o le Campus of Hope, le SVSG Samoa Victim Support Group, I whanawa o ngā le USB Vanuatu Student Association. E to lima leo New Zealand wa au mai lalo por kalame o le whapaanga leo Samoa ma New Zealand I le whaamalo sio au nanga wha leo mole tautua ina o tātou tunu. Ua tā ua le whaamtalang whalawa I tele mai leo o le mtawha ioia leo New Zealand o le whautua I ati na e mol saonga le muatanga talau tele. O le a whaasoa mai lo lātou sila fia e whautua ina le whaatinonga so suenga whaasoli tula whono. O au onga wha leo mso se isi vaenga mana o mia ilo la tau mai il wha leo I Samoa. Whaafta ia il pulenga mtanga ruenga o leo a Samoa le fsosoani mai a New Zealand pe ta ia le o wha ilo mai pe o a whea e amatai le fsosoani a leo New Zealand.